Yasike mnandi tomasishela ngesikhathi emsikweni wamabhali banga sibona sibonga kule bhaneke koze hotel sibambe kamnandi kakhulu zohlelo sesikhathi ke emsikweni wamabhali ba FM sasikhona ke futhi ukudibana nawo sesikhathi sophethe nabuko blokhona sibonga lapha ya somona mnyama lapha na ke nezindlela wamnandi ngohlobo lesimangaliso ngilothombisane ke namhlanje bakithi ke egabele emnandi lele Dumisani oh hallelujah mabrother kunjani ngkhona Branzonzo khona my brother nazake ngibona phethe mnandi kangako silethele lozo studio sana abalaleli bomsakazi FM iqala phi indaba yakho iqale ngawo nje usuka ku Dumisani Khoza uDumisani Khoza ekhaya Richards Bay ne okay yeah eBay empangeni esikhawini zonke lezi ndawo kusekhaya ngolezani yeah zonke zila kumina yeah wasuka khona usuza ngala bethu ngase ngiza ngala nakhona ngalethwa nje abafowethu la nje bathi hayi akuze eThekwini la kwenza khona izinto akubona ubhanana ngazo wathi Dumisani ozobona ulwandle laseThekwini uyeke lwaseBay yes ulwaseBay alukho deep woza la lo deep khona ulwandle okay kuba that i-album yokuqala. Yes, this is my first album but wami city yami nje yokuqala i-city yokuqala nqa kaDumisani Khoza akazabe ne-city before but ke uke wazama ke like composer abanye abantu but ke this is my first album usho kahle musho kanjalo yeah uyibhalele ingoma wayo yini emotivateile because abanye abantu bebekwazi uphatha ama camera yeah Nzonzo mfethu Nzonzo ziningi izinto ezingimotivateile ngisebenze nabaculi abadumile kakhulu ku-industry I have worked with my brother uSifiso Ncwane I think past 7 years together like my event bengishootha mfethu bengishootha but bengivele ngazi because ngiyindoda ekholwayo esontayo enkonzweni ngaziwa njengomuntu oculayo but angaze ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu angangibiza nje angibizele ukuthi awuhlabelele mfana uhlabelela abantu ngoba mina ngikhule ngumuntu ophethe icamera ngishutha amafilimu ngaziwa kumafilimu ngaziwe ethombeni ukuthi hayi uNzonzo umenza i-event uzobiza uDumisani Khoza uzomshuthela ithombe levideo uyabona so after ke uNkulunkulu i-calling wangibiza ngiphosa phakathi namhlanje ngiphethe CD Dumike wow Dumisani Khoza uma bafika abantu ezitolo bafike bathi basicela uDumisani Khoza iphethe amatrack amangaki le CD yakhe emnene yanga i-CD yami Nzonzo iphethe nje ingoma ezili10 ngoluka Mageba zili10 uma ufunde private school zu10 ingoma zu10 ngokusizwa uNkulunkulu ke nokusizwa uJehova umdali wezulu nomhlaba my god i-CD yami hayi ukuthi nje izophelela ezandleni zikaDumisani Khoza no khona inkampani ngengikwazi ukuthi ngiyibize ngegama because manje sisemsebenzini la uyasebenza ngifuna umshayisa nabelungu khona inkampani enkulu ephethe bonke abaculi base South Africa begospel nokwaito okuyiyona efaka ama CD eitolo uNkulunkulu uvele nje wangibusisa wangenzela leso simangaliso i-CD yami sithathiwe njengamanje isendlazeni zabelungu sikhuluma nje yakhiqizwa nje ziyashe egoli ukhiqiqhiqi so ukhiqiqhiqi njengamanje nje njengoba ke usuqalile uJanuary ke I'm waiting for usuku ukuthi nami ngizwe from ke abelungu ukuthi ke bathi bayijikjelane nezitolo